Praznik posvećen Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni po novom kalendaru obeležava se 3. juna, a po starom 21. maja. Odluke cara Konstantina sudbonosno su uticale na istoriju sveta. On je priznao hrišćanstvo, što je presudno doprinelo da postane vodeća monoteistička religija. Osnovao je Konstantinopolj, čime je osigurao da Rimsko carstvo opstane dugo nakon pada Rima i zapadnih provincija. Car Konstantin je 313. godine Milanskim ediktom ukinuo progon hrišćana i priznao hrišćanstvo. Sveta Jelena je bila revnosna hrišćanka, a u Jerusalimu je pronašla časni krst Gospodnji i sazidala na Golgoti crkvu Vaskrsenja i mnoge crkve po svetoj zemlji. Zemaljski život je završila u svojoj 80. godini. Car Konstantin je nadživeo svoju majku za 10 godina, dok je njegovo telo sahranjeno u crkvi Svetih apostola u Carigradu. Prema običajima vezanih na današnji dan, veruje se da bi trebalo otići u crkvu i zapaliti sveću za mučenike koji su dali živote u odbrani hrišćanstva. Veruje se da bi valjalo umiti se svetom vodicom i na taj način očistiti telo i zaštititi se od raznih bolesti. Ovaj praznik se kao gradska slava proslavlja u Nišu, u gradu gde je rođen car Konstantin.